omogusi komi igagoteba iga kiage kiaora murimi gukonga mugondo irengana soma na kiagoteba kiage kiaora murimi gukonga mugondo toise konyora omuntu naro uraje gukorikanya abana abasigi gochaga karangiro tinde netinde yategero chibomanyi gati n'abantu bonse batebe kaidada amwambacha. Mtakatifu, tunakushukuru tunapoingia katika neno la faraja. Tufariji zote kwa jina la Yesu mwombezi wetu, amen. Mafungu mawili, Warumi 14 fungu lake ni la 8 na 9. Abarumi 14 isana na isa tunakianda efamilia ya yongera na nchi babera abasani bane ase miaka emerongo yombera Daniel okama ide merongo yombera 20 years aina rupo numogo kwa na 20 igwa mna ngoteba for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Eisa kobanto menyete go igoto menyete asinge nchomo nene. Eisa kobanto kwete igoto go kwa somo nene. Na seigo eisa kobanto kwete osomo yotore na abango tore abomo nene. Kianda. For to this end Christ both died. Christ agakwa and rose na akaboka and revived that he might be both Lord to the dead and the living. Naenda akaboka erinde abe omonene asa abare moyo na abakure. Kwa hivyo habari njema ni ya kwamba ndugu Stephen ambaye hilo ndilo jina tulikuwa tunamjua elimwaje tekoli kadani elinga Robert na ibo mwaruseti mokorete gyeterie kebande mwato tigere ritunarite eli ntumanyete ya Robert ntyo tumanyete sidi anesti bwana ele na ritumanyete. Haya sikia motabe tia abaya nchankora ndia asinge nchulira liseregete onkora ndige ntukiria basongo bahote banga a summary yani chi point wote ayemo ibere. Wakati Paulo anaandika barua hii, kifo kilikuwa kimesumbua watu wa kanisa la Kirumi sana, na kwa hivyo wengi walikuwa wanauliwa, wanaudhiwa na hata kuchekwa. Abantu bachaire barigo itwa nande bago sekererigwa bago tebanga ki obo mu Kristo oseto obo mu Kristo otorengaine titorengaini ekikaro ikora amanyanga omo Kristo no mo Kristo mbarengaini ntura abantu abao Molise Charles sisi ni watu wa ngao. Omo Kristo ni mungao no yoteli mu Kristo ni mungao. Hicho ni Kiswahili. Watu wa Naivasha, Mukristo ni mungao na asiye Mukristo ni mungao. Abantu abaiga walikuwa wote licha ya kwamba kuna twensitoneiga twensintubwate obokongu eniboneborete eneboreto Mukristo no yoteli Mukristo amaana usobolimo. Emechande yo ilikuwa hivyo katika nyakati zile. Sikia. Ikiwa kweli. Oyo konesi. Ndike bona mugwete byekere osembwate ngire bosa. Byekere kabisa. Onye amaena onyomo Kristo no yoteri omo Kristo barengaine ntebye mwanya korora ebiroro bikoroberiwa bigotinde ko motindo batindu boka bakora mwanya korora omorogi akwe abantu bakoroka ngani ntu abarago tokora igonto bwekaine igonto kora tigentoki titobwekaine
na boigo ngakiribiro nonye no yotari guchika nisa ekera kure uikokora ndiko kwa gentuki kobororo. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kumbe kuna mahali ambapo sote tunastahili kuwa. Mahali ambapo upo sasa sio mahali ambapo unastahili kuwa. Kuna mahali ambapo unastahili kuwa. Na ndio sababu Paulo anasema ukiwa unaishi, ishi kwa Bwana, na ikiwa utakufa, ufe kwa Bwana. Maana ukifa kwa Bwana unakufa ukiwa na tumaini. Ewa na maene twensingo ruara tore, na maene twensingo kutore, na maene twensi ngotinde kwa tore. Ni kweli ya kwamba sote tunakuwa wagonjwa, sote tunakufa, na pia sote tunazikwa. Lakini uamuzi ule ambao unafanya ukiwa hai, ule uamuzi ambao unafanya ukiwa hai, wakati akili iko sawa sawa, huo ndio uamuzi ambao utalala nao wakati ule Yesu atakapokuja apate ya kwamba imani na uchaguzi huo ndio utatoa tofauti zetu. Maana kuna wale Biblia inasema watakaochaguliwa, watakaofufuka kwa uzima wa milele, na kuna wale ambao watafufuka kwa kuadhibiwa milele na milele. Nsemo kiose orachore ayekoba. Abarumi eitwa soma yamanya gotera manganariga onyego komenya omenye asengenjo yomonene na endo isako bangu akwa okwa asengenjo yomonene okobore noko. Are you living for others? Nkomenyore asengenjo y'abantu bande ngwanchore go chandika asengenjo y'abantu bande. Je, unajitoa leo muhanga kwa ajili ya watu wengine? Unasumbukia watu wengine? Maana mazungumzo ambayo umekuwa nayo na hata karatasi ambazo zimeandikwa hapa zinaonyesha kwamba Stephen alikuwa na moyo wa kusaidia. Zipora timanye tiko no maene gento kwari kanko kwa somerande. Yani omuntu rengo muango asoho konya. Ebe bongo mbirengana someke gusi. Mbirengana somo biye buku. Bibere. Ngosomande bibere by'omuntu olionde ngosomanje bweka. Omugusi komi igago tebayiga. Kiage kyaora muri migokonga mugondo. Birengana soma. Na kiago teba. Kiage kyaora muri migokonga mugondo. Abantu mbare mutayinyuranga endero na yanderete. Chikure chichera mukabeke merondo mugondo yani merondo yakonganjira bona mwanyore nga bituma mbikora tigendoki kiage kya korendoki kiaora muri migokonga mugondo akonyoro montaze gete mugondo yako ne koriye ngaki egari byata mwesi ni wabona otigo mugokombe mugondo kwa gojimata ali erina chikora utina korendoki akose arunku ahera bona mwanya muirongo ngo koinokire. Is your life contagious enough to impact positively the lives of others? Ine obogimabwa obuwamenyete ina bwanja abantu bakwegiye yani no menyetu obogima abantu bande bakogokera abantu bande bakonga obogimabwa ne nyumba yao abantu kukwana barenga ki bana bane mutaka wabona abana banyarebe onye no mogaka agotayana ki ayomonginone omwenche yone utako amuna mukanya rebe onye no mukungu na hata ki ayo moina tione utako amuna mosaite nyarebe noro yobuo munguso wewe ni wa munguso ngakio so munguso yiko kwa Kiswahili munguso atarokia mbodele ngakiko kwa nima yeteka ni muvuto lakini inataka kitumogo okay. Aya. Inganarinde a point yende. Are you aware that your life is a daily testament in other people's lives? Ine
no manyetenga okorekana kwao okomenya kwao wakera rituko ni gokore okoenekia gochasa abantu bande kinga kinebiro byonse. Ninki abantu bao watu watasema nini kukuhusu wakati utakapokuwa haupo. Na ndio sababu Biblia imesema ya kwamba ikiwa tutaishi tuishi kwa Bwana, na ikiwa tutakufa tufe kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hivyo himizo kwa kila mmoja wetu ambao tuko hapa ni ya kwamba Mungu amekusudia kwamba sote hivi tuongoke. Ya soira kotonya mongi na zipora titangan tiandara gotenga pasta onchari ngo chane ngana romo station lakini mo pasta na kuetaria kisabakwa na ne mo ye wondore ngororo igota chiti igona atebire nga pasta onchari ngo chare ngi mongi na zipora wono iwa na bana bwata mangana makongu sana merongebere na yemo merongo soma bona mayawe gwacho tuke bana tari korandi nari nko kabekego abaga ke basigitenda agera akaba koragera go bakurushia gobi karo korandi kore go babigete mutu mwaro rene no gakone ikyo gakone kanene tane koranga korage sisi na goche igena aba kana wariyo amangana makongo mongina zipora ewa 21 umugushia ko tebaiga mayoga makweri akemba kera nguru na nguru cyanu kire basera atakugera tuwe ni ngirora no igwe kora gwe fisi mane ko irorera igwa makweri akemba kera na nguru cyanu kire basera atakujera. Igongaki wala ambao mnasikia lugha ya Kiswahili, this one is untranslatable. Wasema wana monjo le bwana ama kweli akemba kera nguru onjora bwana makweli akemba kera nguru na onjo onyazi okarukia kwa chile jowa tayaba tusere bokwe bacha igwa omuntu narengo uri korokwa kera oitari omuntu lewe ikingu kinyinga sana ikera kabisa ikibiri ama kwenya yakorwa amochoganie ekere chinguru cha ebori kuna rito kuna tanga ntono mumurabo uri okonyora otitinga ngakinda bakirikyala muri konyora omuntu agotaraga omosachara kinyo kanga gabwa pechimbere muri kwarora yani omuntu ogento ki chinguru omuntu bwogo semeya omuntu bwata sagocha omuntu ikwa moirimire mu mugondo ekeberi tari abana yarokomoa urusia marabari uruta gochaga urusia marabari urutaga iga ikara ngara tikogenda kubino kanje enchara yacha igamba kweli ayo agachia onyekore no mogoko turo mosani onyekore no mogoko turo mosani onyekore no mogoko no bosio bwokworokia onyekore no mogoko turo mosani iwa bano ama kweli ayo akamanya kuruoro agaito umuntu yokorukukera abasera atakugera mongera zipora omosero orarire makweli tamusigetie lakini egentekemo kuna kwarika se program lead this family until the glorious resurrection morning mwana nago siseni akorende tata tuisho uchanda nyoko obo mutuwa mokongu wana na nyoka siri ugiri ororo aba isomone nembaro na aba isomo kembaroro bonsi obabwatani wanche wasemiwa ya nayo some obo muntu mongaini munanje ndo usema tabeho nare gosome ke bungo kende lakini yambete riri nsome ekako genda iga toisa konyora omuntu naro uracho gokorekanya abana mu abasibili gochara karangero tinde ne tinde ya tegero chibumanyi gati nabantu banse batebe kaidada
Amwambacha. Omotere kinatewa. Ngore. Toisa konyora. Omonto ndane. Orachi okorekania abana abayiga. Abatuomani na nyina. Abaochogani. Abatantani. Achikoba egento isata abayete. Achikoba sochi sabu isata abasoeti. Wochagaka angero tinde. Ne tinde yatekere uchibomonyi gati. Na abantu bansi batebe. Omanyete mwenyete kimwateba. Ekimwateba neke. Omonto orache gochanda abana abayiga no mongene ko motantania aragererigwe. Ekina kimwateba omanyete. Na ende ngoyo koragererigwa nga etinde yatekere uchibomonyi gati ngaki uyakwere asino na mauga ya tatu kichiti chyo sana tinyore tirie ta kwa gento ti patinde kwa barenga baba tango manena bakora kwa babegenwa. Tushukuru Baba, asante. Tufanye kwa uaminifu na tuombee familia hii kwa sababu watafarijika tu kwa neno lako, kwa jina la Yesu mwombezi wetu. Amen.